Rushini rwa umuthi mwigi wa itura ria Kiambiriria riria riri nja wa tauni ino ukirire na hahu thutha wa gukora mutumia umwe wa ukoro wa gatagati-ini oragitwo na mwiri wakio gateo kigiriro-ini kia buroti imwe. Aikaria maugite matikuranite mutumia uyu uri urerikana gukorwo na nguraro cia kunyitwo kia hinya na coka kuragwo na njira ya kuguthwo na kindu gituhu mutwe. Kiumia kimwe kihituku mudirumio umwe ni athaicirwo gwake mucii na tuhiu na mwiri wake ugicoka guteo barabara itura-ini ria Thigithu undu uria nginyagia riu utari uramenyeka gitumi kiaguo amwe arari murutwo wa urigiti uroikaine riu mwingi ugitigwo na kimako iguru ria ugitiri mwena ucio. Mambo hapa kwa ujumla usalama iko chini kabisa, sababu kuvunja manyumba za watu, kuvamia watu usiku, kupiga watu ngeta, hiyo ni kitu iko kwa wingi. Sasa hata inabidi mtu waingie kwa nyumba mapema. Watu wengi hapa wa mama hatuko kazi, juu unaenda kazi unapata nyumba yako imevamiwa, imeibiwa, kile chenye uko nacho kwa nyumba kishaenda. Oho wishi ni wongererekete na gikiro kinene, aikari guko makiuga amarohio ni mitu ithaite na matharaita matiganite magatunywa indo ciao makiuma mawira hwaine na kwa itura-ini ria Liki wishura tafanio ginya muthenya. Ukitokea kazini uko umeshelewa, unagojewa, unanyang'anywa chenye umetafuta ukijua venye ushumi iko juu sahi. Hata ukichelewa kidogo kununua kitunguu unaweza kuta unavamiwa na unyang'anywa ile 20 yako umeenda kununua kitunguu nayo. Riu ni makaire maabitha a borithi kuhura miriungo mahinda kwa mahinda niguo kuhurana na ciiko ici cia wikinaĩ na njuragano cia mahinda kwa mahinda. Mpaka vijiji neighboring villages pia usalama iko chini. Giribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.